know the adwentay laeng ti pegges ni aya nalawag launay yan ng pit mo kinaranggas alaman biyag ko sa wen ti pamuspusam Takbol, mabalin ka, lipaten o imnas. Lipaten kan tunwen, di magdaak tuligay tanem. Yan luwitan, saan nga mabalinen ay ibenyayan di nakagpagtukenen yan tangay siksikatin na ay ayaten alaman biyag ko sa welti pamus